Misulat ya iting dalit kang apong grasya, uli dari nga duwang sangkan. Mumuna, balang mga di o tutuklo ing novenaryo ang pong kafiesta ng apong grasya, ala kaming gagamitan a dalit ang makaparikil kaya. Gagamit kami mo karetang Marian songs agyang nanong kafiesta na ning Birhen, malyari mo lang gamitan. Uli nita, king initiative na ning kaya kaming kura paroko, i Monsignor Jose Yulacap, penikwanan ming panigobrang luntoya iting dalit. Bayo miya isulat iting dalit, may mangutang kami karing aliwang tao ang pong makatwang ating karanasan kang apong grasya. At kapamilatan da rin karelang karanasan, karin miya binays, karin miya asulat iting dalit. Sabi namin JC nandin, baka nita apapalwal miya itang amano king dalit. Mumuna gawa mi pintang men interview keta. Kaya rin mi men interview diniretso kay king pisamban. Karin mi daon kami meto nga panalangin. Yang nga di kaming rosaryo, migdebosyon kay kang apong grasya. Kaya rin na ning pamanalangin mi, diniretso kami king altar na ning pisamban. At karin mi pisabyan ing dalit. Nung nanong buriming damdaman, nanong buriming pakit. Ne? And balo yo, masakit ye. Kasi kukonsider mo rin niya luwang factors. Biblical, theological, ang pong experiences. Kasi kailangan mong pakit ka rin na iya pong grasya, aliya apong gino. Iya pong grasya, metong yang kayan tabi tamo, bang mas lumalam yung kasalpantayanan tamo, king apong gino. Kumbaga kailangan tayong pakit na tatayra na katamo king apong gino, pero alwaya king apong gino. Ing pawagan na ning kanta, ning dalit, sagli mo at inya nga lumburing sabyan kay katamo ing dalit. Mumuna, yapong grasya anting patulo na ning balen. Pangadwa, yapong grasya anting manayit kay katamo papunta king kaya nganak, Yesu Kristong ginuta mo. Pangatlo, yapong grasya king libutad daring miyayalwang karanasan daring tao mabalakan. Atin tamo kanya-kanyang kwento na kayabi tayo apong grasya. Anyang may makbong bulkan pinatubo, anyang martial law, anyang World War II, apong alwa pang karanasan king biyatamo na kayabi tayo apong grasya. At deta nga lungareta, akit tamo king dalit ay ni, na yapong grasya, kayabi tayo, tatayra na katamo, ampong nakatamo, pagpaboren, ilapit na katamo, king kaya na. Manano na sana ang king kapamilatanan iting dalit kang apong grasya, lumablab pa ing tibusyon tamo kaya, at lumalam ing kasalpantayanan tamo king apong gino. Kapamilatan na sana nitin dalit ay ni, mas akit kaya iyapong grasya antimo kayabi at tamo king biye, ampong lalapit na katamo king apong gino, etamo sana kakalingwan, iyapong grasya, kayabi tayo king balang sitwasyon, kadarananan tamo. Virhen pe panuana ning Ginoo, grasya mamagus king gamat mo, malaray na ning banuat yato, malen ke ka manigapu, king ninyo Jesus. Anak mo, bendisyon, ibigay ka ring tao. King panahon kasakitan, baleni ikaing santunan, kas ngawanya kekong salat grasya
idwa mo ing pakalulul kalamna. King balayong maniat sa ukeka, mamilatan ka, kekeng Hindu, apis mi